Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalimpung Yalekai State Level Inter-School Athletic Meet Araja Arpasau, bala penyat dekat tenat Yalekai jong kasor karjala, kalapoi syakabakut haka Arpasau tarik ujembang Araja Arpasau, haka baka East Khasi Hills District kalara yaka overall champion, dak bakala yok ban khur hadu arpui tali kita kema kibakan thup ya khat ar tali kita kema ksyar, hendriu kita kema rupa, bat lai tali kita kema runong. Haka ni kasi le adon lang ke President ke Archery Association of Meghalaya, bat ke babat ru kum ke Secretary jong ke tenat Revenue and Disaster, Joga Sorkar Jela kakong Matsiudor War Nongbri IAS kabalalong kakong San hakabala dan lang working president ke Meghalaya State Olympic Association uba John F Karshiying kumju secretary uba Finely Parian unong Yalekai haka Olympic Barim na Australia Uyan Campbell ke sports officer kakong Darlin Khonglam ki DSO jong barok ke district bat ki khana ya kanam la do hakaliang ki genthei lara da ke East Khasi Hills kabala khur khat sautali kita kema ki bakan thup ya pra kita kemak siar sau ki rupa bat ar kita kemarnong kat ba ke West Gender Hills kalawan ba ar dak ba khur khat sau teli kita kema san kita kemak siar sau ki rupa lembat san kita kemarnong ya kanam la do hakaliang ki shenrang lara dak ke East Gender Hills kabala khur khat san teli kita kema ki bakan thup ya hanyo kita kemak siar ke we kita kema rupa lembat hanyo kita kemarnong kat ba ke West Gender Hills kala khur khat sau teli kita kema ki bakan thup ya sau kita kemak siar pra kita kemarupa lembat arteli kita kemarnong. Ya kanam best athlete haka under 14 lakhur da ka Amandi Rumnong na East Khasi Hills bat urikang du di Sangma na South Garo Hills haka under 16 lakhur ka Sibilda Maring na Ribhoi bat Usaidul Ali na East Gender Hills kat ba haka under 18 lakhur da ka Elisiana Lingdo na East Khasi Hills bat u Henry Yoga A Sangma na East Khasi Hills.